Ndabasuhuje rero bakunzi mudahwema kutwereka ko turi kumwe, nitwidagadure show nk'ibisanzwe. Claude nawe aba ari aho akaba agarutse rero ababwira ati kanda subscribe kuri twidagadure show ubundi tujye tubana. Abanyamiziki twagiye tubahereza amakuru agezweho, abakunda filime turabahereza, abakunda politike amakuru agezweho muri politike turabahereza. Ubu ngubu hagezweho abakunzi b'umupira cyane cyane uw'amaguru. Abakunzi b'umupira ndabizi ko ari benshi cyane, ni benshi bashobora kuba benda no kuruta abakunzi b'umuziki. Naho abakunzi ba filime bo ndabizi neza ko babarenze, ndetse ku mwanya kuri filime ku rutonde rwanjye ndakeka abakunzi ba filime aribo ba nyuma bakeya, hagakurikiraho ab'umuziki, hagakurikiraho ab'umupira. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Bambo. Mbahe amakuru meza agezweho kabisa. Ni Claude rero uyabagezaho. Wibuke gukora share, comment ndetse na like, ubundi usangize n'abandi aya makuru y'ingenzi utagomba kugira ute kwihererana. Shampiyona rero y'Ubwongereza iri mu nzira yo kuzatanga amakipe 5 azitabira UEFA Champions League mu mwaka utaha w'imikino, nyuma y'uko ayo batanze cyangwa se ayo Ubwongereza bwatanze muri uyu mwaka w'imikino ari kwitwara neza cyane, niyo mpamvu bashaka kuyongerera amakipe azatanga noneho mu mwaka utaha. Bisaba iki? Ibigenderwaho ni ibiki? Kanda subscribe dukomeze. Ubusanzwe rero shampiyona zikomeye ku mugabane w'Uburayi zitanga amakipe 4 abari bwitabire imikino ya UEFA Champions League buri mwaka w'imikino. Kuva rero uyu mwaka w'imikino ariko shampiyona ebyiri zitanga amakipe 5. Ibi bigendana nuko amakipe rero izi shampiyona ziba zaratanze mu marushanwa y'umugabane w'i Burayi ariyo Champions League, Europa League na Conference League aba yaritwaye. Nk'uko bidahagije rero, nubwo bidahagije ugasanga rero hari amakipe cyangwa se amashampiyona agiye akomeye nk'aya ngaya maze kubabwira. Ubu kwitwara neza rero birebwa hatangwa amanota, aho iyo ikipe itsinze shampiyona iturukamo ihabwa amanota 2, naho yanganya igahabwa inota 1. Sinzi niba bumva icyo kintu ariko se nagisubiramo. Reka dukomeze, ushaka kumva asubiza inyuma. Ntabwo rero ari ibi gusa, kuko ni imyanya amakipe yasorejemo imikino ibanza mbere y'uko hakinwa iyo gukuranwamo, nabyo byahawe amanota. Ikipe yasoreje ku mwanya wa mbere muri Champions League, shampiyona iturukamo yahawe amanota cyangwa se yahawe amanota 12, naho muri Europa League igahabwa amanota 6, naho muri Conference League igahabwa amanota 4. Kanda subscribe wowe turi kumwe, cyangwa se wowe ubonye iki kiganiro bwa mbere, cyangwa se ugeze kuri iyi channel bwa mbere, kanda subscribe. Iyo rero ikipe irenze icyiciro kimwe cyo gukuranwamo ikajya mu kindi, muri Champions League shampiyona iturukamo ihabwa
inota 1 n'igice, naho muri Europa League rero igahabwa inota 1.0, naho muri Conference League igahabwa 0.5. Ni gutyo bijya bigenda, ni gutyo ayo manota bagenda bayabona. Aya manota rero yose aratoranywa, ubundi shampiyona ebyiri zigize amanota menshi zigatanga amakipe 5. Kuri ubu shampiyona y'Ubwongereza irahabwa amahirwe menshi yo kuzatanga amakipe 5 mu mwaka utaha w'imikino, bitewe n'uko ariyo ifite amanota menshi kugeza ubu. Rero nyuma y'uko ku munsi w'ejo ikipe ya Manchester United ku mutima cyane na Tottenham Hotspur zibonye itike ya 1/4 cya Europa League, naho Chelsea ikabona iya Conference League. Mu makipe 7 rero iyi shampiyona yari yatanze ngo yitabire amarushanwa y'i Burayi, ariyo Liverpool na Manchester City, nizo zonyine zasezerewe. Naho muri Champions League, shampiyona y'Ubwongereza rero iracyahafite amakipe nka Arsenal na Aston Villa, niyo makipe igifitemo. Muri rusange rero kugeza ubu ifite amanota 24 n'ibice 175, ikaba iyoboye rero. Iyo ni mu Bwongereza, aho ni mu Bwongereza. Aho rero ikurikirwa na Espagne ifite amanota 21 n'ibice 462. Mu gihe rero ku mwanya wa gatatu hari shampiyona y'Ubutaliyani ifite amanota 19 n'ibice 750. Shampiyona y'Ubwongereza rero kuri ubu kugira ngo izatange amakipe 5 muri Champions League y'uyu mwaka utaha, irasabwa ko ikipe yayo imwe rudori izakomeza ikagera muri 1/4 cya Champions League. Europa League cyangwa Conference League, ubwo urumva icyo isabwa shampiyona y'Ubwongereza kugira ngo izagire izahabwe amahirwe yo gutanga amakipe noneho 5. Muri shampiyona rero y'uyu mwaka, shampiyona zari zatanze amakipe 5, n'iy'Ubutaliyani ndetse n'iy'Ubudage, nazo zari zatanzemo ayo makipe 5. Naho rero Ubwongereza bushobora kuba bwari bwaratanzemo amakipe 4 gusa, kuri ubu bukaba bugiye kugira amahirwe yo kugira yo kuzatanga amakipe 5 mu mwaka utaha. Wowe rero ukunda imikino y'umupira w'amaguru, nawe sinagutereranye, niyo mpamvu nari nkuzaniye aya makuru, wumve ko nawe turi kumwe tutagushyize ku ruhande. Kanda subscribe rero ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, share, like, comment, uduhe igitekerezo.